Ngiphinde ngibingelele futhi sengiyanibingelela manje ngicathi senginibingelela ukugcina sengizohamba ukuhamba nobuyani ngithole futhi nangelinye ilanga hayi ukuthi ngihambela uthi ngiyofa nobuyani ngithole ngeke bangibuza abantu bayangifonela bathi hey siyezwa 4Giyane kuthiwa unamadoda asebenza ngawo okumajabula kuphakwa noDemede noThwalishi akhona lamadoda kodwa ngeke ukwazi ukuwabona wena awami njoba sithe la mangiqala inkulumo ngathi kunemfihlo yobunyanga imfihlo yami leyo ngeke ngivezele nina mhlawumbe umunye uyathi mayifika athi hey ngicela ukwabona lamadoda umajabula kuphakwa noDemede noThwalishi chaza insizwa lezi engiphila nazo nami ezingenza ngikwazi ukuthola indlela yokuthi uma ngigijima angigadwa ke mina futhi ngeke ngize ngigadwe ngoba lamadoda ngigadile kushuthi uma ngingathi ngifuna ukugada sengiyaweya ngangiwalandela into ethule kushuthi awasebenzi lutho akhona lamadoda ayasebenza kakhulu uma ufika ngikhuluma nawo kuqala ngikucelela inhlanhla kuwo ngikucelela ukuphila kuwo ngikucelele konke okufunayo bese ngiqala ke ngikuthinta ngenza umsebenzi wakho ube muhle ngoba isuke sengiye ngayocela nami ethixweni zami leze ngikhuluma kuzo engishola ukuthi ke kuleyo ndawo umuntu uma engibuza athi hayi ngifuna ukwabona ngeke nginikhombisa ngifuni ngoba mawuwabona kuyofuna ngithi badala imali ukuzowabona uma uzowabona kungiphathela ugologo obofu nomhlophe ukuze lamadoda masohambila salaphuze phela ngoba zinsizwa lezi ziyaphuza ungafuni ke ukwazi into eziningi ukuthi ziyaphuza ihlalaphi mina engaziyo la ekhaya imfihlo yayikhaya yaziwa yimiziko lakithi lele ngaphuma nalo la ngiphuma khona ngisho ukuthi ke balaleli ningakhohlwa ukuthi mina ngihlala eNanda eDube village ohlange noma ngihlala eJozini emzini wami lemize ngibala yami ngiyakhe ngamandla edlozi hayi ami ngiyaphinda futhi ngiyakhe ngamandla edlozi hayi ami yilo seJozini ilola nginawo ke nomuze egoli eDavidton emaphopheni but angisebenzele kuwo sengawushela undodana omdala ngathi akahlalene kanzakhe ngisho ukuthi uma ningifuna ngiyatholakala ohlange uyangifonela kule number ozoyibona la escreenini njoba sibuka le TV namhlanje ungifonele ubuza ama direction ngizokudirect mangabe ungayazi indlela ngiyangithi ehle eDube village bese ngiyakulanda ngicela ukuvalelisa nje lapho ngithi nisale nomusa